Pozdrav, ja sam Aleksandar iz Korga i predstavit ću vam najmanjeg, ali ne i najslabijeg člana Chaos Pad familije, Korg Mini K5. Mini Chaos Pad je mlađi brat velikog K5-3. Veliki broj efekata i kvalitetan zvuk u manjem i mnogo povoljnijim obliku. Iako nekima deluje kao igračka, radi se u vrlo ozbiljnom efekt procesoru. Njegova niska cena nije rezultat nekvaliteta, nego pažljivo odabranog seta funkcija koji je najpotrebniji na live setu. Sam engine je isti kao i u velikom bratu K5-3, ali nema stemplera, pozadinskog osvetljenja XY pada i mikrofonskog ulaza. Upravo to ga čini jako povoljnim i predstavlja odličan izbor za DJ-eve, producente i sve onima kojima treba kreativna igrarija nadohvat ruke. Sam Mini K5 je jako jednostavno za upotrebu. Treba će vam samo nekoliko sekundi da ga povežete i krenete u akciju. Centralni deo zauzima veliki XY pad. Iznad njega je mali displej koji pokazuje trenutni preset efekta, BPM i dubinu efekta. Sa zadnje strane se nalaze ulazi i izlazi u RCA formatu, kao i priključak za struju. Obavezno za Mini Chaos Pad koristiti samo originalni Korg adapter. Mini K5 možete koristiti i na bateriji, do 4 komada AA tipa, tako da možete sa svojim kreativnim idejama za trikovanje da idete svuda. Sa donje strane se nalaze mini ulaza za slušalice sa svojom voljom kontrolom, kao i tasterom Hold, koji kao i kod velikog brata K5-3 služi da zapamti zadnju poziciju prsta kada napusti XY pad. Mini K5 posjeduje dva memorijska slota za čuvanje dva preseta, A i B. Ukoliko želite da svoj preset memorišete pod jedan od ovih tastera, samo držite Hold i pritisnite željeni preset taster. Display blinka i to je to. Ako zajedno pritisnemo Memory A i Tap tempo dugmiće, možemo da podesimo dubinu efekta, odnosno Wet Dry Mix. Ako pak stisnemo zajedno Tap i Memory B, možemo da biramo da li hoćemo da uključimo ili isključimo opciju koja se zove FX Release, to jest da li da efekt prestane odmah kada pustimo prst sa pada ili da ostane rep i samim tim efekt da deluje muzikalnije. Od efekata na Mini K5 imamo mnoštvo filtera, LFO-a, reverba, delaya, phasera, flangera, distorzija, lo-fi efekata, loopera, noise efekata. Svi efekti su naravno stereo, što efektima kao stater i delay daje poseban šmek i širinu. Pored mnoštva efekata, Mini K5 ima i nekoliko moćnih synth zvukova koji su isti kao i na radijaru. Poslušajmo neki od efekata Mini K5 na delu.
I za kraj, šta reći nego da probate sami uživo Korg Mini KP. Sigurno ćete samo nakon nekoliko minuta poželiti da je deo vašeg arsenala. Veliki zvuk za malo para. To je ono što manje više svi želimo, zar ne? Pozdrav od Aleksandra iz Korga.